kugira ngo habe discipola cyangwa discipleship, guhindura abantu kuba bigishwa. Ntabwo ari inyigisho gusa. Inyigisho ni kimwe, ariko n'ukuntu umwigishwa abayeho. On communique non seulement le savoir ou la connaissance, mais aussi le vécu. Bakwiye kukwigiraho ibyo wigisha uko bishyirwa mu bikorwa. Ntabwo ari ibyo rero mwabana kuri internet ngo bizagerweho. Niyo mpamvu rero discipleship cyangwa discipola muri internet ntibishoboka. Rero nta disciple ashobora kubakwa kuri internet. Bayumvise? Kuko ukwiye kubana n'umwigisha, kabone nubwo mutabana mu nzu imwe kubura ngo bishoboka, ariko akwiye kuba ari ibihe bituma umubona mu buzima buri munsi. Nkanye muranzi mu buzima buri munsi. Murazi aho ntuye, murazi ubuzima bwanje kenshi cyane butuna hano. Nuvuga ngo mushobora kumenya François ameze gutya. Nimba ibyo nigisha ntabipratika mushobora kubibona. Rero kuri internet ntabwo mushobora kumenya. Niyo mpamvu rero nta discipola ikunda kuri internet. Rero kuri internet ni igihu, ntushobora kubimenya. Iya ni autorité inyuramo buri kintu cyose. Ibi ni byiza. Conceptuellement nibyo bivugwa ko abantu uyu munsi bamwe bibwira yuko bari barakora discipleship, Yesu yaravuze ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, mugende muhindure amahanga yose kuba abigishwa, mubahindure kuba abigishwa. Iyo ni order, ibyo bita le grand mandat missionnaire, the great mandate cyangwa the great commission. Matayo 28:18 ageze kuri 20. Iyo niyo ita iteko rikuru ry'umwami, le grand mandat missionnaire, the great commission, the great mandate. Nuko Yesu arabegera avugana na bati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Amen. Amen. Urumva ko iteko rikuru ry'Imana ihaye itorero ni uguhindura abantu bose kuba abigishwa. None twabonye ko conceptuellement c'est vrai et c'est possible. Conceptuellement. Iyo bavuze conceptuellement, abase yakindi ngo techniquement. Conceptuellement, c'est la vérité. Mais techniquement, ça devient difficile. Voyez ici? Ce n'est pas impossible. Ça devient... Conceptuellement, kuvuga ngo nk'uko ijambo ribivuze niko bikwiye ko kumera, abantu bo manga yose bahinduka bigishwa ba Kristo. Ariko technically, gushira mu bikorwa, aho niho habingo ingorane. Ubuzima bwa none buragoye ngo umuntu azaze ku birenge by'undi, kuko umwanya ntabwo abantu bakiwufite. Babibise? Techniquement twabonye ko iyo concept ihura n'ingorane z'umwanya kubera imibereho y'abantu. Babibise? Conceptuellement c'est la vérité. Ko iyo concept y'ubwami bw'Imana niyo, kuko Imana irashaka ko abantu baba bigishwa ba Kristo. Ariko techniquement, babibise? Technically rero hari ikibazo, kuko abantu bari inyuma yo kwiruka inyuma y'imibereho y'abantu. Kabone nubwo waba ufite ubushake nk'umwigisha, uzabura abigishwa. Kubera iki ubu bigoye ko haboneka abigishwa? Umbereza, icyambere nubwo icyo gitekerezo cyo guhindura abantu bose mu mahanga yose abigishwa ba Kristo ari igitekerezo ndetse ari n'itegeko ry'Imana, ni igitekerezo cy'Imana kandi n'itegeko ry'Imana ryavuye mu kanwa k'umwami wacu Yesu Kristo muri Matayo 28:18. Ariko igihe cyacu turimo niyo twavuze techniquement, igihe turimo biragoye ku mpamvu nyinshi, turi buvuge nkeya muri zo. Icyambere, abantu bo muri iki gihe nta mwanya bafite, biruka muri byinshi
mu mwanya umwe, nibyo bita zapping. Iyo twari babwiye barazapinga gusa, bafata iki batarangiza bagafata ikindi. Na niyo mpamvu nta muntu n'umwe aguma mu kazi kamwe ngo agire experience, ajya muri iki hakaba fungutse ikindi cyaki narakisoza ntarakimenya neza, ntaraba inzobere azungura abandi ibyo yamenye asimbutse ku kindi. Donc ni ukuvuga ngo turi mu isi ya opportunisme, kwiruka ikintu kije aho hafi ukabonamo inyungu zirusha ukata ureka ibyo wari urimo. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri, turi muri sosiyete ubu mu rwego rw'isi, sosiyete ishaka cyane yiruka inyuma ya les apparences, ibigaragarira amaso, ibishasha shagirana kurusha la substance, kurusha ireme. Abantu biruka inyuma y'ibintu birabagirana bikanganye byirukirwaho n'abantu benshi kurusha ibintu bifite ireme. Donc l'apparence plutôt que la substance. Mwabizi? Kuko ibintu bishobora kuba ari ibintu bigurumana, sibyo, bikanganye birabagirana, mu Kirundi ngo bisayangana, ariko nta reme bifite. Abantu bagishaka ireme. Kubera iki? Murazi impamvu? Ko turi muri culture ya digital culture, culture ya digital numérique, internet ituma abantu ntago bakiri muri profondeur, nibagishaka ibijyepfo by'ibintu, bashaka ibintu bikurura, donc le paraître bikurura. Nyuma uzumva abantu barakoresha imbuga zabo ushaka ma views kurusha kuha abantu kuri, kuko abantu bose bagenda barata imibare y'abakurikira ku mbuga zabo, kabone n'ubwo ibyo batanga atari ukuri. C'est la culture, ni umuco wubakitse mu rwego rw'isi, icyo bita post truth, post vérité. Turi muri culture ya post vérité. Ça veut dire la vérité est relative maintenant. Nous voyons ngo tout se vale, nous voyons ngo byose birangana, igikuru gusa nuko binyuramo. Bayizi? Igikuru nuko bicamo, igikuru nuko suko ari ukuri kunyuzemo, nuko gusa byakigwa n'imbaga y'abantu. Muri iyo context turimo rero nta bwigishwa bushoboka, cyangwa bunashobotse ni bukeya cyane, ntago uri mu rwego rw'Imana ishaka. Ndumva ngo ibyo ni bike gusa mvuze, ariko birahagije ngo mumve impamvu iri jambo rya Kristo Matayo 28:18 kurisha mu bikorwa bifite imbogamizi nyinshi. Ibyo ntago mubyumva? Amen. Alléluia. Vuga ngo umuntu wa kino gihe, l'homme moderne ou post-moderne, c'est selon, ntabwo ashaka ibifite ireme, arashaka ibintu bigira gute bishagirana. Donc l'apparence, le folklore, l'apparence plutôt que la substance, la profondeur. Abantu ntibashaka ibijyepfo, bashaka ibintu gusa biri à la page, bigezweho, kabone n'ubwo atari ukuri. Niyo uzasanga haje ikintu gishya, nicyo abantu bahise birukiramo, bakava mu byo bari barimo, hanyuma igihe gito haza ibindi bintu bishya, cyakindi bakakivamo bakajya no mu bindi. Ibyo rero niko binameze no mu by'Imana. Abo rero ntibazigera bubakika mu Mana, kuko baguma bahindura, kandi kubaka discipleship, kubaka umwigishwa bisaba igihe kirekire. On évalue le disciple sur le long terme, ntabwo ari ibintu y'akanya gato. Umuntu wa kino gihe rero ni umuntu adashinga, ko aguma yiruka mu bintu bishya bije. Nimwibaze iyo Yesu afata aba Petero, mu mwaka umwe bakabona haje undi muntu nawe afite ibyo abapropose. Yesu w'i Nazareti bakaba bamuretse, birutse muri uriya. Nyuma y'umwaka amezi 8 bakabona haje undi abaproposa ibindi bitwa ukuri, bakaba muvuyo bafashe uriya wundi, bari kuva mu iki nacyo. Ibyo nibyo duhanganye nabyo tuwe abakozi b'Imana bakino gihe. Kuva biragoye cyane kubaka discipleship mu bantu muri iki gihe.
bibyara iki rero? Ingaruka ni izihe? Bibyara imirimo yitwa imana, amatorero adashinze, bibyara ibiterane. Uriyo kubyara itorero bibyara ibiterane, nibyo bita membership instead of discipleship. Ni ingorane dufite. Hubakwa amatorero y'ibiterane aho kuba itorero rigizwe n'abigishwa. Nizo ngorane rero. Et Satan entre-temps il se frotte les mains. Satani akabyungukiramo akamanika ibendera ye. Flag, the flag of hell, the flag of darkness kingdom, niyo iragira gutya. Mwabyumvise rero, nahawe kwishyira ku munzani nimba uri umwigishwa koko nkuko bibiri bivuga, cyangwa niba nawe uri muri ubwo burwayi tumaze kumva, kuko c'est le mal du siècle, nicyo gihe turimo. Reka rero dusoze kuri iki. Kwizera kw'Imana ni ukwizera gushingiye ku ijambo ry'Imana ridashidikanywaho. Tumaze kumva hariya ngo nidusenga, nidusaba, nituvuga, amen, nidushidikanya ibyo dusaba n'ibyo tuvuga tuzabona bikoreka. Bikwiye kuba bihamanya n'ijambo ry'Imana. Nibyo bindi bivuga ngo icyo cyose muzasaba ukwiye gushiramo ngo kikwiye kuba gihamanya, cyemeranya n'ijambo ry'Imana. Ntabwo ari ikintu wivane mu mutwe mugiye gusaba gusa ngo kizakoreka. Mugende muyasoma uko akurikirana na nyavugaho. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Amen. Amen. Hano Imana muri definisiyo itanze ijambo ryayo Abaroma 11:1 irashemangira ko ntabwo kwizera gushingira ku bitekerezo by'umuntu, ukwizera gushingira ku magambo y'Imana yiringiza abantu. Nuvuga ngo ni amagambo y'Imana niyo tuvomamo ibyo dukwiye kwiringira. Uko kwizera rero ngo niko kuyatuma iby'Imana yavuze biba demonstre, bigaragazwa muri realite yawe, muri realite y'abantu, bya bindi bitaboneka by'Imana Imana ivuga. Kwizera niko kubizana kuri ground igaragara, abantu bakavuga ati kumba Imana ibyo ivuga biba ari ukuri. Turagarutse kwiki ku ijambo ry'Imana. Ariko se mwamwambaza bate bataramwizera, kandi bamwizera bate bataramwumva, kandi bakumva bate ari ntawababwirije. Amen. Amen. Ni ukuvuga ngo rero kwizera, amen, kukwiye kuva mu bibwirizwa cyangwa mu byigishwa by'ijambo ry'Imana. Ntabwo ari ibintu biva mu mutwe. Haleluya. Kwizera nyako kuvoma mu ijambo ry'Imana aryo bita bibwirizwa. Ntabwo ari ibitekerezo by'umuntu cyangwa ubwenge bw'umuntu. Nanjye batubwire mu Baroma 10:17. Dore kwizera guheshwa no kumva, no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Amen. Amen. Ntushobora gutandukanya kwizera n'ijambo ry'Imana. Tukomeze. Kuko yavuze bikaba, yategetse bigakomera. Amen. Imana ivuze biraba, itegetse birakomera. Car il dit et la chose arrive. Ngo dore iravuga bikaba. Il ordonne et elle existe. Irategeka bikabaho. Apana bigakomera. Car il dit et la chose arrive. Imana ivuze ikintu kiraseruka. Il ordonne et elle existe. Irategeka kikabaho. Iravuga kigaseruka, kikaboneka. Yategeka kikabaho. Igitari kiriho kikabaho. Uko niko rero twabonye mu mutwe cyitwa kwizera kw'Imana. C'est ça la foi de Dieu. Amen. Iyi verse ya 9 Zaburi 33 niyo definition y'ukwizera kw'Imana. La foi de Dieu. Amen. Car il dit et la chose arrive, et il ordonne et la chose existe.
iyo ivuze ikintu kiraseruka abantu bakakibona, kandi iyo itegetse ikitari kiriho kibaho. uko niko kwizera kw'Imana. Naho kwizera kw'abadayimoni ko nuko bazi Imana barayimenye kuko bahoranye nayo mu ijuru. Ntago biva ku ijambo bazi ry'Imana kabone nubwo barizi. Niyo mpamvu bahinda imishitsi. Amen. Naho ukwizera kw'abantu, amen, ni ukwizera baba bibwira ko bafite, amen, ariko kwasuzumwa n'ijambo ry'Imana kwagaragara yuko bariho barishuka ko uko kwizera nibo bibwira ko bagufite ariko mu bisanzwe ntago bari bagufite. Uyu munsi rero byari ijambo riduhamagarira, amen. Murabona ko turasatira ugaruka ku mwami kandi yadusigiye ikibazo. Luka 18:8. Ese umwana w'umuntu nagaruka azasanga kwizera mu isi? Nigiye rero cyuko umuntu wese asuzuma icyo yibwira ko afite kitwa kwizera. Nigiye imbere yuko umwami adutungura kungwa azaza nk'umusi w'umujura. Nago tuzi umunsi n'isa gusa imenyetso tureka ko turi muri yabiye ugaruka kwe. Umuntu rero nigiye rero ko nago uzasuzuma ejo. Nigiye cyuko usuzuma uko kwizera wibwira ko ufite nimba koko ariko akwizera kwemerwa n'Imana. Kuko Yesu ntiyavuze ngo gira ukwizera kw'abadayimoni cyangwa gira ukwizera kw'abana b'abantu, yaravuze ngo mugire ukwizera kw'Imana. Yesu yavuze ngo, ntiyavuze ngo mugire ukwizera kw'abadayimoni, twamaze kukumva, cyangwa mugire ukwizera kw'abantu, ariko mugire ukwizera kw'Imana. Kandi ukwizera kw'Imana kwamaze gusobanuka gushingiye kuki Imana yita ngo iyo ivuze biraseruka, itegetse bibaho. Rero Imana irizera ijambo ryayo. Ukwizera kw'Imana ni ukwizera ijambo uvuga, haleluya, nk'uko Imana yizera iryayo. Nk'uko Imana yizera iryayo, ukwiye kwizera n'ijambo uvuga mu Mana cyangwa mu mwami Yesu ko riri bukoreke. Wabibise? Nimba ibyo uvuga mu mwami utabyizera, wowe ufite kwizera kw'abantu, ntabwo ufite kwizera kw'Imana. Kwizera kw'Imana ni ukwizera kuri mu ijambo ryayo. Iyo ivuze irizera ko bikoreka. Twayibonye. Amen. Nawe rero nugira ukwizera kwayo muri wowe nk'impano Imana iguha, kuko ni impano, ntabwo ari ukurema. Imana niyo ikuguha, ni Imana ikubiba muri wowe, ni Imana igutera muri wowe. Amen. Nuvuga ngo uzajya udashidikanya ku byo uvugira mu mwami, kuko uba witega ko bikoreka. Ibyo uvugira mu mwami uza witega ko bikoreka, kuko biba bihamanya n'ijambo rye. Uko niko kwizera kw'Imana. Reka dusenge. Data, turagushima uyu munsi waduhaye wo kuba imbere yawe, kugira ngo dutangire gusuzuma mbere yuko Imana ivuga, mbere yuko ugaruka kuri ya saha n'uwo munsi tutazi, uzwi na Data gusa. Umuntu wese asuzume mu bitwa ko ari abawe, nimba ukwizera afite ari uko abantu, nka kwa kundi kwabonetse muri wa mupapa. Uriya mubyeyi yari afite umwana arwaye dayimoni y'igicuri, yaravuze ngo ndizera, ngo ariko unkize kutizera kwanjye. Ariko twabonye kandi ko kwizera kw'abadayimoni nako kurahari, ariko ko ntabwo guturuka ku ijambo ry'Imana, guturuka ko babanye nayo mu ijuru, barayizi rero kandi bahinda n'imishitsi kuko bayizi. Uko kwizera rero ntabwo kuzakiza abadayimoni, kuko ntabwo kuzigira icyo kubamarira, kuko abadayimoni baramaze gukirwa witeka, ni umuriro utazima w'ibihe byose. Kwizera kwabo ntacyo kumaze, kuko ntabwo kuzigera kubakiza. Ariko kwizera ko mu Mana cyangwa kwizera kw'Imana muri twe niko kwizera Imana ishaka, kubera ko ni ukwizera kuvuga kwesha Imana icyubahiro, ko kugaragaza ko Imana itigeze ibeshya mu ijambo ryayo. Ko kwizera niko kwesha Imana icyubahiro. Urakoze rero mwami, ukomeze rero kutwagura mu by'ubwami bw'Imana, kuzagiye uzagarukira umugisha abantu bose bari muri amasengesho, yaba bari hafi n'abari kure, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.